omo gose abakorera ikorwa ase abisi iyo muraibwense inse yensemeri gose department ya marketing na government delivery unit nigwanya kaba gutarira chinsemo ime county ya Nyamui ya Nyamira na county ya Kisii unenjera ya myukurutota amagendero ari gantakanekwa amo na serikali ne bakoragwa amo no mukorera ase abisi iyo onguso ochengo nigabanya kaba bakwanekwa na serikali gantaka koinekia emiroberi ase chi county chionsi chiagusie county ya Nyamira county ya Kisii na boigo nigo emiroberi yo agenderete bwikira no kurengana hamo nebirengo nebirenga biribekire na serikali uko na sitarega yo kunyaba emiroberi ya serikali na nina magendero aho mu bisoriga asideta onguso chengo igo aine kiringa serikali ni gerenge tukunyara kabage ko nekinga miroberi ya magendero meye bunga ya borabwana ne epara na boigo ne chiriria nyansiongo nigira tukunyara kabage ko kurwe cyane ili tukunyara kabage ko bakonya abanenchi. So before we came here, we were at Nyansiongo market, where we are doing a market under two phases. Phase 1, we did a market, a capacity of 500 traders, and it cost 103 million shillings. The project is complete, and now we are doing phase 2. Under the phase 2, we are inputting 144 million shillings, and the contract is at 20%. We are renovating an old market there, and we are going to increase the capacity of the market from 500 to almost 1,000 traders. Weigo ni gomururiga uyiwego nyarako bagukorawamo na Shufa Omar uyu mu county commissioner mu yakurase county Nyamira onyarako bagukora itari ya gitari ya Keroka level 4 iyo yabereye kwa gacho mu serikali ase batebira na enyagitari yegane twanyarako bagakonya amenya abange kurase nseme chiga. Here we are at Keroka Hospital, where the national government, in coordination with the county government, implemented a project which is an inpatient block, a maternity ward, a mother-child unit, together with a mortuary. The project is complete, and it was commissioned by the President on 14th August 2024, and so far it is serving the residents of Kisii, where 317 major surgeries have already been undertaken. And we are now reaching a capacity of 120 births per month, where initially we were doing at 30 to 50. Tunashukuru serikali ya Kenya kwa hiyo miradi, tunashukuru na hiyo mikakati ile ambayo rais wetu ameweka kufuatia bottom up approach na kufuatia beta kwa manifesto yake ya Kenya Kwanza. Haya ni matunda na mazao ya zile juhudi ambayo serikali inafanyia mwananchi wa Nyamira. Kulingana na ubutiniri bw'enyagitari jiga kurase county ya Nyamira ni ubwasiri nyagitari jiga wekabona nige bwate ebintu ebyo birabakonye abarwere kunyaraka bakonya robo wenya nawe kubabulira bamenye kurase nseme chiga kuri yubo wene kurase nseme chiga gotokotera abantu baito nyagitari ya Masaba sub county hospital wono nere aseri bagarigia lyokuba huduma chindi chonsi timoganitie anene mono bunere para emebasakana ndio nsi chipara na botokonyara ko odumia abali bonse baumire kubua kubarifa to other places munakonya tokokora nyirabo nigo emerubiri ya serikali yurimiye county ya Nyamira n'ubwa gachiwe kinyuma cya Magorense aboigo ni industrial park yasinsa mu kiri cya Sirunga egendrete buyakorenganamo nabo besabaiga nigo county commissioner yigo mu yukurase county Nyamira agendere ko bagakubabura yukurase county Nyamira kubwatira koboko emerubiri ya serikali asalire yangana kunyara kabaga kubwatira serikali wikira emerubiri ya yemeye county ya Nyamira nabo yigo kulia eiranga kunyara kabaga tena bako mukinga kichiga kimega Yesu guku ase okyani mibasukana yechi baremeye county ya Nyamira chingaki anyabire kibara imeye county liga ya Nyamira. Sema tushajipanga kama vyombo vya usalama na hiyo road patrols, foot patrols, ili kila saa tuwe tunatembea katika hizi maeneo ya yani sehemu zilizoko barabarani tukifanya kazi yetu ya patrol. Tutagundua hayo mambo, kama kwa mfano tukiweka traffic roadblocks, watu watakuwa wanachekiwa idadi ya watu ndani ya basi, tunaangalia dereva je ni mlevi ama yuko salama. Mikakati kama hiyo inaweza kusaidia, na pia tumenuia kuongea na wenye kampuni za basi. Ijingo ripoti ligeta sini kia uwanjite kia Getembe
kurugaiga asinsemechiga chi account Nyamira igongoro kwa Polycarp Okara.